Ginoo, bus na mawari puring labi ko. Banigana ni kasukoy kapurian kaya ka. O Diyos ko, sumaw ka po ako. Ligaya king Ikpa at king Anak at king Espiritu Santo. Pamanisi. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, igpaning pakalulu at ginuning sablang tula. Ika po sa salpantayanan ko, king mabilog kong puso. Ika pong panaligan ko, at paninasan kong sablang panganib at kalipitan ko. At ikaman po, ing palsintan ko, ketanggang agiwa ko na pakakalulong lelangan mo. Anti mo po akong isukat marap, king kakamal-kamalan mong katkasan, uli ning dakal kong kasalanan, ang makasumami karimal amata mo. Makasakab ko po karimal abitis mo, ani ko pong sisising manyawat pakalulu, ampong patawad king sabra kong kasalanan, uling balo ko pong makatalastas, king ikapo kapilanman, may isakwil ing pusong sisisi at magpakumbaba. At uling balo ko naman, pinika po ing pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mga inturiran, uli ning kayalandang loob at kapalisuan, ang timo ing pamagkaalam mo, kang Patricio at Agustin, at asawa ni Santa Monica, alang-alang king ayat duwan ang pati sa blakong kabalaturan at kasalanan amilabas, king maragul na kakapabando, panyawad kong ang tawad keka, at ngako king sisyan kumisan, at nakakalibo ing pamikasala ko keka, at tatanto kong matibe ay namiyuman mikasala, king kasopanan ning kekang malaagrasya, pagkala mo sa kako ing pamagparating suyo keka, ang aking kamatayan ko, ang impamikasi keka, king malmong grasya, akal mandakang akit ampong ibangwan kaya king ligaya, kaya bening Diyos, ikpat Espiritu, manggamang king alanangga, yanasa. Panalangin aldo-aldo kang Santa Monica, maligayang patalunan ding indo, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at induning emo na ng doktor, at igpa ni Santa Iglesia, San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, darawon ko keka, iting nobinaryo, uling ning pamanyasami, king masikan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos. Karing kalulong mabibimbing, ampong penganak, ang mga waglit, uli ning kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da, o maligayang santa, ang patika po balo mong penibalan, ing pibale-bale mo, at katubale, paking kaluro mong panyapat, king kabanalan. At ayumuyot mo naman ing sinta ng Patrisyong, sadyang papimwa king ganakamo, kamong lub at kapibapatan, at Agustin naman, apanakom yut naman ang lub, king lugod mo't pamanalangin, luat pamagpenitensya, inyasat pigulalande, ding metong balayan, impi bale-bale mo, uri ning karatunan, at amiyagayagaw mo, at uri na naman ni masampat mong pamanaral, karing katubale mo, magdatila ka, malugod mingindo, balikdan mo naman, ding pibale-balemi, at katubale. Banekiman mong dumaton at mikakasundo, at esangan miyumuyuman itang karatunan,
Ama sakit ng pinabiling kaya kataning ginutang Heso Kristo. Yapin itang kararatunan at pepakit mo, kaya kami king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sakit ang ganakang bininyagan. Abi namin kami nistulan, kimbye iti. Kanitang pamagpenitensya at pamipawatang makayama ang Jesus. Kanitang pamingat at paminyasat king ibale-bale. At lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak ay antiking mga latiklapat malalagwalang amayutan, inyapin mo ing demonyo, pisasakitan nung siran, daptan mo sapo king elam iwawili, king kaparangalan na kapatang bina, ring kayanakan, nune mielas sa king ekalarong takot king Diyos. Apagpinatan ing tunay kabyasnan, bangiting upaya king pangabiening mikakasundo, apisasan lub keti. Apalaran ming miyabi-yabi mo naman, kayang banwang, antimo ing pamiyabi yo, ngeni iko ning asawa mo at anak. At kanita itangan, adalita ing kapurian king Diyos, datang king alangangga, yanasa. Panalangin king Aldoldo, panalangin king mumunang Aldo, maligayang Indu Santa Monicang kayakang pintakasi, ulinawari po nitang matibe mong kasalpantayanan, iba't pa king kayanakan mo, king bage-bage, amarikil king Diyos, inyasat pignasan ming tintunan, ing kabanalan, baming Panginoon itang Diyos, aibatan mong bietamo at ning eganagana, paniga pumipo kaya ka, king yawad mo kaya sa aking Diyos, mabie kasalpantayanan, at misana ing dapat amayap, at ing biyemi at asal akabage nasa, ding kasalpantayanan na itinan, nga mo nawari o indumi, pakirasan mo sa kaya kami ing grasyang itinan, lalong-lalo na inyadwan mi kaya ka, kaniting nobena, at makakayap naman kaya kami, yanasa. Igpami at syukaban mo, misamba nilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, ni pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ang tibanwa. Bapo Maria, mo kaking grasya, inggi ng Diyos sa tsukera, nuang ka karing sa babay, at wanya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Yesus. Ligay king ikpa, king anak, at king Espiritu Santo, ikpami at syukabanwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ang tibanwa. Bapo Maria, mo kaking grasya, inggining Diyos at syukya nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa naman, imbong aning atyan mo, Yesus. Ligay king ikpa at king anak at king Espiritu Santo, ikpami at syukabanwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ang tibanwa. Bapo Maria, mo kaking grasya, inggining Diyos at syukya ka, noong kakaring sablang babay at manya pa naman, imbunga at siya mo, Yesus.
ligaya king ikpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Panalangin na kapupusan king Aldoldo, o mapamakalulong Diyos, tularan ding malungkot at biyeding manali keka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekarandaman, inda kalalwa ng Santa Monica, king pamibalik lug ng San Agustin, pagkala mo sapo kaya kami, ulining pamamilatanda ilang adwa, king tangisan isa ing kekeng kasalanan, at apikarasan minaman sa impatawad, ulining mal agrasya mo, ulining ginuming Heso Kristong anak mo, kambing mo mabibi at manibala, ang pong Espiritu Santo, yanasa. Talakatap. Kaya katapo magdaon para kimumo ng aldo ning nabena parangal para ka Santa Monica, ting Barangay San Carlos, Santo Rosario, at ting Ladies of Charity. Para king kapasalamatan ta naman nila Evelyn Lianco and family, Esper Sivok, Ning Torres, Aileen Torres and family, Asuncion Quintela, Joanna Marie Vergara, Cynthia Tungkab, San Carlos Barangay Council, Reynaldo Cordero and family, Sarmiento family, San Carlos Chapel Pastoral Council, at Mila Mongcal. At para king kapasalamatan da, ila Dietz and Lita David, Mayor Roding and Daisy Gonzalez, Joel and Nortula, Ferdinand and Irene Leasing and family, Lito and Sel Borja and family, at Nathaniel Rivera and family. At para king Kebaytanang Mateo Sibok. At para king Malagwa ng Pangakayap Marisa Nagit. At para king Intenciones da Ilamart D. Kleiner Bayani for good health. At Ray Diaz. At para king safe travel ng Marilyn Musni. At para king Kaladwada, Ilahan Wario at Erlinda Paras, Raimundo Adoni, Rosario Hilde, Severino de Leon Sr., Federico Mandap, Rafael Luis, Monsignor Tanz, Luisa, Fortunato at Asteria Malyari, Lita Golapa, Remedios Katikbak, Agapito, Pio at Librado, Elisiano Figueroa, Virgilio Pineda, Kinkayang Death Anniversary, Allen Kinkayang Death Anniversary, Pamela Kinkayang Death Anniversary, Felipe, Pedro San Pedro, Mark Jason Balahadja, Angelita, Reynard, Rosita, Maning Gomez, at ding sa Blancaladwa, king Purgatorio. Talakatamo po yung magdiwang kaniting misa, yung kakatamang kura poroko, Reverendo Padre Rafael Sedek Paras, ikanta tayo yung dalita pamuklat. Pasalang kaparayan
Abi-abi tayo ngayon purian at pasalamatan ng Ginu. King lagyuning igpampo ng anak po ng Espiritu Santo. Ing kapayapan, grasya, at ing lugod ng Ginu, yang mantabe po kay kayungan. Benging Diyos kay kayungan po. Kalugurang kapatid, ngayon aldong iti Augusto 18, itamo po keti, king parokya ng Apong Monica, bubuklat tayo, ing mumunan diling aldoning kekatang nobinaryo, king malapit na pong kapiestan, king August 27, kaya po palakpakan tayo pa po yung kekatamong mahal kalguran Santa Monica. At bata mo po ngayon maging marapat ni sundu, kaniting peka matas diling kapanyamban, king mepnong katahimikan at kapakumbaban, panyawat apang pakalulunos king Ginu, ding meging kakulangan tapo at kasalanan. Itamungan po, aminan ko, ing Diyos sa mayupayan tutu pakalulwa na katamo. At king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Ing idala na katasan ng gaking biye alanangga.
Manalangin tamo. O Diyos, pami, karing malugod ka, ing tula abot ay larawan makapanaya. Katman mo ring po sumi para ka king sablang bage, at migit king sablang bage. Idala na kami at isadsad, king pengako mo amimigit palak, king nanu paman aliwang malyaring pagnasan mi. Itiyadwan mi po king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibot king libruring ukom. Depat ding Israelito, imbage marawak, king akakit ning Ginu, at megumpisalang sinuyo, karing baal at tutunggendang Diyos. Pepeng gulutan de ing Ginu, ing Diyos daring pipumpunan do, ing Diyos sa milwal karela, ibat Ehipto. At may gumpisalang sinuyo, karing aliwang tutunggendang Diyos, ding Diyos ding taong makapadurot karelo. Di kurala ding buntok do, kareting Diyos, at pepamware ing Ginu. Gilutan de ing Ginu, at may gumpisalang sinuyo, karing Baal at ding Astarte. Inya mikaluko ing muaning Ginu, king Israel, at pepaintulutan na ing luban dala, ring manlub, at panakawanan dala. Pepaintulutan na ing sambutan dala, ring kasalangdang makapaturot karelo, at era na agyong ipamingwa ring Israelito, ing sarili ro. Balang muntala king labanan, ing Ginu laban niya karelo, antimo ing sinabi na ng daptan no, mibili la king maragul akaligaligan. Kaybat na nito, ing Ginu dinina na lang ukum, amiligtas karelo, karing gamat daring mamin sala karelo. Dapot ding Israelito, era lape kiramdaman deting ukum. Pigtak sila ne ing Israel ing Ginu, at sinambayang aliwang Diyos. May mintula ring pipumpunan do karing kautusan ng Ginu. Dapot malalagwa ng tiknang daraptan iti niting bayong dayi. Sa saupanala ng Ginu ring balang ukum, apag kalugna ning Israel, at liligtas nala ring memalen, king karelang kasalang, king kekabaning bieno, ning balang ukum. Malulunos sing Ginu karing Israelito, uli ning daing do king karelang pamagkasakit at pangalupig. Dapot, kamate na ning ukum, agad lang magbalik ding memalen karelang matwo rang panugali. At ligpusan dala dewakan ding tikyandang dayip. Sinuyula at sinamba karing aliwang Diyos, at king kesya sandabuntok, sindura ing karelang marawak adapat. Ing amano ning Ginu. Ginu, pauli ning lugod mo king kekang balayan, ganakan mo kami. Erala pemate ring taong pagano, antimo ing inutos na karela ning Ginu. Ing depat do ya ing me makyasawa la karelo, at menugaling kalupara. Sinuyula naman karing karelang Diyos-Diyosan, at iti meging dalan ning karelang kasiran. Pati anak dang lalaki at babayi, karing Diyos-Diyosan ning kanaan, karindala inampang. King depat do dinungisan do ing sarili lo, at king Ginu meging taksil lo. Meragul ing muana karelo,
me sumamiyo karing taong pinilino. Anting sala, paras mukha ko ing bendisyon mo, at ding utos mo, ituro mo kako. Kalugurang kapatad, ingginuyang mantabe ke kayo. Pamipasyag king mayap abalita, agpangking sinulat ng Mateo. Ligaya teko, o Ginoo. Ating metong alalaking linapit kang Jesus at nga na, Mayestro, nano po ing mayap asukat kumdaptan ban kung akamtan ing biye alan angga. Bakit kukutnan mo ko nung nano ing mayap? Nga nang may kibat Jesus kaya. Metong yamu ing mayap, nung bisa kang magkamit biye, tuparan mula ring kautusan. Isa no pong kautusan nga nang kinutang. May kiba iya, Jesus. Eka makamate. Eka makipangalugod. Eka manako. Eka maglaram. Igalang me. Itatang mo. Ang popa iima mo. At luguran me. Ing kapara mong tao. Antimo. Ing sarili mo. Nga na kaining kayanakan, ay ti parang kunongan po rin, anya pang anako, nano pa po ing kulang kanako. Nga ng Jesus kaya, nung bisa kang lalong maging ganap, muli ka, pisali mo nga ning pibandyan mo, at ipagpalimos mo, karing kalulu, ingayabli mo, at may kapibandyan ka karin banwa. Kay ba't magbali ka at tuki ka kanako. Inyang dimdam ning kaya na kaniti, may koyang malungkot, uling dakalya pibandyan. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kikatamo pong kaligtasan. Pasabay po, benging Diyos kay kayungan. Palakpakan tayo pa po, kay katamong patulunan. Yan po, Yapong Monica, kumusta ta po? Mayap ko mo naman. Yan po. Minsan po, kabang may papagkwento kayong makanyan, dening ka na akong kakaluguran, ing api sabi ra,
apisabian niya pinini. Nano kaning maulaga, king biera. Nano kanong imbage, importante, king biera. Ita pong metong, sinabi na ya pinini, ing maulaga king bieko, ing importante king bieko, yapin ing pamilya ko. Basta't yaku ay bieko nung naning karelang pamangailangan material at nano pa man potang kailangan dako ay bieko. Basta't para kareng pamilya ko gawan ko yung gana-gana. Oy tapu kanuing maulaga king biena na nung lawenta mo yang ita mo mekad nung nanda kayo naning maulaga king bieyo. Para pareho ita mo sa biyanta mo, in pamilya. Lalong-lalo na ita mo pong Pilipino. Ne po, family-oriented tamo. Ne? Ita mo po, insangkan ningeganagan ng kapagalan at pamagsakripisyo tamo. Iti, darawon tayo para kareng kaluguran tamo, king bie. At mumunano po, din kay katamong pamilya. Kaya ating slogan nga nang sasabi, family first. Nga na. So ita po'y nga manuana, ing maulaga kanu kaya, yapining pamilyana. Ita naman pong metong nga na, ay kanako nga na ing maulaga kanako, yapin ing obra ko. Kasi, ing obra ko, yang babye-bye, kareng pamilya ko. Mabibye kami, uli ning obra ko. Kaya kailangan na ako yung gagawang ko sa samasan keing obra ko. Uling mamang kami, bunga na ning pipagalan ko, uli na ning kanakong obra. King meto nga banda, istuya naman. Na po, pagmasdan nyo rin kapagalan tamo, para ka rin kaluguran tamo, king bietala, babiye at darawon. Pero ita pong katlo, may makarelate tangan. At nung aliman, ne po, balo tayang balo at dimdam tane. Nga na po nitang katlo, ay ako nga na, simple ya mo, ing para ka na ako, nung naning maulaga. Nga na sinabi, basta't ala kong peperwiswan. Basta't ala kong aagrabyaduan. Uyta ing maulaga kanako. Mekad siguro, gyangita mo, nung nanda ka tamo, makanya naman ing pakibat tamo. Basta't alatamong agrabyaduan, alatang lalamangan, alatamong peperwiswan. King Ibanghelyo tamo po ngeni, ating linapit king Gino, metong niyang kayanakan, at namin kitang na, nung nano kaning mayap asukat ng daptan, at kay ba't nga naning Gino, balo mo naman nung naning mayap, at kay ba't sinabi no ring kautusan, eka manako, eka makamate, eka makipangalugod, eka maglaram, luguran may tatamon po'y mamo. O nanong sinabi na, niting lalaki, Ginoo, maestro, kanita pang kayo na kang kugagawang ko no ring kautusan na rin. Very good kanita. Kaya pa na po. Bakit mayap? Wala yung peperwiswan Tate mayap, alayang agrabyaduan. Eya manako, eya maglaram, makipangalugod. Nepo, makamate, gagalangan na imana, ampoy tatana, ay ka very good na. Mamerwisyo ya kanita, aliya. Managrabyado ya kanita, aliya. Nepo. Pero,
O ba't ating kulang? O ita, impisa sabihan. Nung lawen me, bala mo pala, at sunangan ni ngegana-gana kaya. Pero, ating kulang. Ating kulang. Kaya sinulong na ing kayang kutang. Pero o ba't ating kulang? At ing ginupe paintindi na nung nanuya ing kulang. At naning kulang, o ini po, ing pamanintindi na king kayapan, ing pamanintindi na king king kabanalan, at inyang kulang bakit? Uling nung bisa kang maging mayap, bisa kang maging banal, eka mo mimiwas, mikasala ka. Kaya dapat eka makamate. Yan po pamaniwas king kasalanan, kaya dapat eka maglaram. Pamaniwas king kasalanan, bangkanita, ika, eka manako, eka makipangalugod. Pamaniwas king kasalanan, bangkanita'y mamo, ampoy tatang mo, galangan me. O ita mo, ang gaya ka rin ng pamanintindi na. Ang gaya mo king pamaniwas kasalanan. Naning kulang, na king kabanalan, eya mo pamaniwas king kasalanan. Nune, pamat niya pat iya namang mayap. Kami miwas king kasalanan. Nune kailangan gagawa kang mayap. Bakit? Kasi nung mimiwas ka king kasalanan, antimong Kristiyano, nung niya'y panintindita mo king kabanalan, ampong kayapan, pamaniwas mo king kasalanan, kay ba't ala kang gagawan, eka marok. O eka gagawang kasalanan, po. Pero eka naman mayap. Kasi ala kang gagawan. Pero in Kristiyano, alaya mo kitang gray area. In panga Kristiyano, eya mo po playing safe ako. In Kristiyano, dapat yan naman mayap. Kaya nga na, bisa kang maging ganap imbiye mo, o hindi, turura ka nga na. Muli ka keta kayo. Isali mo yung bandi mo, at itangabli, ipamye mo ka rin, pakakalulo. Oy, tinga niya rana. Oy, inawad na ning Ginoo. Mayap na ka. Very good. Okay na ka. Very good na ka. But if you want perfection, oy, ninggawan mo. Idake mo nung naningatin mo. Gawa kang mayap. Mimiwas. Bang kanita maging maganaka ka, mapaminto ka, makamate, manako, maglaram. Gawa ka, aparte kanita, okay noreta. Pero dapat gawa kang mayap. Oy, ting mo munang diling panagkat na ning Ginoo kay katamo. Dapat gagawa tamong mayap. Ngarapin po, why is there evil in this world? O ba't ka nung ating karokan kay tikinyato? Not because there are a lot of evildoers, but because good men and women do nothing. Ulitan kay po ita. O ba't ka nung ating karokan kay tikinyato? Uling dakala ring marok. But simply because a lot of people good people do nothing. Maradakal naman din taong mayap. O na yung alamo-lamuping gagawan. Halang gagawan. Himburi sabihan, dapat, mo makukontento king, okay po, tutuki ka king batas. Na po, kalupanan kay katang ebanghelyo, tutuki ka king batas, salimbawa, impaman nimba, ay very good na po yan. Dimdam yu ko nan din,
pe kamatas diling kapanyamban. Pero ang gana mo king sinimba ka. Impamanyimba tinyang mission at tinyang sending. Kaya po tang mayariya, umena ko king kapayapan, mayari na yung banal misa, and the mission starts. Dapat atintang gagawan. Masantinging magnovina, kalupa na nine, opo, kaya pa na yan. Ing magrosaryo tamo, opo, kaya pa niyan. Pero, taya lilimitan mo ka rin. Dapat atinta mong gagawan mayap. Karinya migkulang itang tawong king ebanghelyo tamong kayanakan. Bala na, mayap nening mimiwas siya mo king kasalanan. Pero anyang anyaranan ning ginong ating niyang daptan, banlalong ing iya, mipakayap ya pa, ang gaya ka rin. Ang gaya ka rin. Ing panagkat na ning ginong kadua, bilang Kristiyano, let us not settle for less. Strive to be good, but let us also strive to be better so that we will become the best in the sight of the Lord. Oy, tinga niya rana. Mo maging good ka. King Ebanghelyo nga na, what good must I do in order to attain eternal life? In good amanwa na Kenny, the prescription of the law. In amanwa ng good Kenny, yapinitang following the law. Pero muking batas, may papaku, ing kayapan mo, lagpasan me, do not settle for less. Strive to become better. Strive to become better so that we will become the best in the sight of the Lord. Nanda ko po. Nung king oras sa ini, manalbekang TV, gudita, gudyo. Manalbekang TV, mag-relax ka. Gudjeta. Pero naning gewayo, tuwaman masanting ya mayap ya, o ning gewayo po, uling ating misa, ginayak kayo. Nung eko man miglakad, migsaken kayo. Banmiras ko, Kenny. You let go of the good by embracing the better, yapining simba kayo, so that you will become the best in the sight of the Lord. Nung halimbawa, panipunan meron ko yung cellphone mo, uling matuwane, sirane, penipunan me. Good ita? Good. O ita mo naman nga ni gang, nino naman kaya katama ka cellphone Kailangan tayo itan po for easy facilitation ng pong communication. Pero minsan, at yun panyali mo niya mo, o ba't kabira-bira sakit sa ima? Mangailangan niyang pera. Kapkapan mo yung bulsa mo, yun wala, sali mo niya mo cellphone. O ning naning giwa mo, finorgo may cellphone, pinyalimeng panulo. That is letting go of the good by embracing the better so that you will become the best in the sight of the Lord. Na po. Karakal king bieta mo, good love. Pero sana, lang pasantay itang good ay ita. Prescription niya ite of the law. Yang amanwa na mo, may ngari mo king magaral, itang daguday ita nung magaral ka, 75 ya ita. O di may lampasan. Pwede na ka man mag-cum laude. Pwede mo na yung manggawa 80. Pwede na mag-akway 85. O
o kaya 90 o 100. Ne po, why settle for less hanggang kaking 75? Pwede naman lampasan. Ining kaya nakan, ang ganya ka rin. Kaya bandang tauli, ing makalungkutan niyang makoya, migit king pibandyan pigpalit ne po, ing tune kayamanan, alangaliwano ne nga pong Gino. Mas kinawul ne ing kayamanan, kesa aking kinawul ne ing kayariana ning apong Gino. Ganapin po ning kasebian, if you have more, share what you have. But if you have less, share your heart nga na. Nung dakal ka, sagana ka, dumaki ka kimpiban dyan mo. Pero nung alangala ka, ingibiye mo, ing puso mo. Itang tao, king manghelyo tamo, nane, binyeing kayamanan ha. Pigkaymot ne. Lalong pabinye at pigkalub, ing puso na, kingapong Gino. That is why when he left, he had more, but he went away poor. Makwal tayang neko, pero pakakaluluya, king piyara pana, ni nga pong Gino. Oy, ni po sana yung pakikwanan tamo, maging makwal tatamo, king piyara pana, ning apong Gino. Wa manega na gana, naman sagana king biye. Pero po tayong pisasabihan, puso, pisasabihan, pilubluban, we can give more. We can give more. Ne po, day na paning pibandyan. Let me add my simple reflection ne po. King kwento na po minsan nabanggit ke, itang Nigerian billionaire, ing lagyo na po, Femi Atidola. Femi Atidola, makwal tayo, bilyonaryo ya. Karin king Nigeria, uli niyang tatalan king diesel at niyayaliwang vessels, king Nigeria, king Africa, at king mabiluga Asia. Imagine, nepo, pisa sa biyangken, gasolina. Bilyonaryo ya. Kitnande, nung arat nanon na ring experience na king happiness, naning sinabi na, I have experienced 4 stages of happiness. Number 1, first stage siya pinini, to accumulate wealth and money, nagpakakwal tayo. Pero, kay kwa yung saya ko nga na. Kasi, saguli, yangatin ako, at yung pang ganap yung saya mo. Second stage ng happiness ko, nepo nga na, sinali kong properties. Kaya na, para kala properties nga na, uneng, ko rin mesaya. Kasi temporal lamo. Lilipas la rin Itang kalong stage nga na, ng happiness ko, niya pining menalakad kong miyayaliwang kumpanya, bangkanita, lalo la pang dakal, din ka na akong negosyo. Pero kung rin meging masaya. Until finally, ketang 4th stage nga na. A friend of mine called up over the phone and he said, Femi, nga nakano, can you donate 200 wheelchairs to 200 handicapped children? Nga na. Pwede kang mag-donate 200 wheelchairs, kareng 200 ating kapansana na yanak, amalate. Of course, Diyos ko naman, bilyonaryo ka, 200 wheelchairs, kaman matinga, puling lareto, naning pekibat na,
But of course, nga nakano. Now, payari ka rin. Nga naning kaluguran na, but Femi, I want you to be there. I want you to be the one who will award the 200 wheelchairs to 200 handicapped children. Puri ko tsuka ka rin. Puri ko kang mamye. So, uling kaluguran he gave in ketang request na. So, mintaya ka retang king orphanage at detang handicapped children. At he was the one who gave it to them one by one. At kay bat, anya kanung linuklukla, ikit no ring anak, and he felt very, very, very happy and contented because they were all roaming around, they were playing around, they were as if nga na po, balam tinod lang loto ang balo sabihan na po, and they were riding on their wheelchairs, playing around. Ano yung kasayang-kasaya? So masayaya ka ni Femi. Now, anyang palako as he was about to leave, a boy, a child po, kinawul niya king bitis na. Pekakawul-kawul palako niya mo. He thought that he was asking for something more. Manyadya po. Kay ba't itang anak makalawi yung makanyan na kabang makakawul niya king bitis. Kay ba't kitnani ng anak? Child nga na. Do you want something more? Nga na. Do you need anything else? Nga na king anak. Balimpe kibat na ning anak. Nothing, sir. I just want to look at you intently so that when I see you in heaven, I will be able to recognize you immediately so that I can thank you again. Ala ko pong kailangan. Pakalawin na kayo mo pong marat na. Baka nita po po tangakit da ko king banwa. Agad da ko nga kilala. At kay bat makapagpasalamat kong pasibayo. Kaya kayo. Oy, nga kalingwanan nitang bahin tawag king ebanghelyo tamo. He could have done much because he had everything only to live nothing. Nepo, King Viena. Sana po, yung isipan tamo ita nepo. Matutod naman. Amen. O, palakpakan tayo po yung pong gino. Palakad tamo po. Kaya kay katambalang panalangin at kaya duwanan, ing pakibat ta po, Gino, emo sa pisawili, ing aklismi. Para ka ring sablang Kristiyano, abalura sana kinding sablang tao, mayayawas lang maging banal, at aliwa mo ring rehelyoso at ding pari. Ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang migtagulaling king kakalulwan, mananuna sanang tunay rang asa na iti, at may biyebiyela king kakalulwan at tiro ng Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring kalulu, abalura sana, ingatin lang makapasubaling karapatan, king kayarian ng Diyos, nung tanggapan da, ing karerang kabilyan, king espiritu ning metong a Kristiyano. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katangan, kapilan man sana, tama sa silo king pibandyan, nunebag kustumipon tang pibandyan karing banwa, kapamilitaning mayap alub apamanoki kang Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo.
Ngeni, aduan tamo po yung sarilitang kapagnasan. O mayupayang Diyos, ing sablang kaligtasan manibatan king kang lugod at pakalulo. Ipagkalub mo kay kaming grasyan, tuki king dalan, papunta king alanang kang kaligtasan na pengako ng Kristong mabibiye kaya bemo, manggaman king alanang.
Kay kapatid, manin kakot kay kayong daon matanggap yara paning Diyos, igpang mayupayan totoo. O ginutanggapan mo sa areting ayin, at daralami king altar mo at pabanalan mula ngini at manggaman king alan angga. Ing ginuyang mantabe kay kayo, itasyoring pusuyo. Salamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati. At numan ka rin awig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya ulinita, kamberi sa blangkoro ding anghel ka rin banua. Daralit mingke kang ligaya layon makyabe kami. Kingalantok nandang pamamaya kapurian ke kat abeyabe, ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingahin king ambuning kay kong Espiritu ban para kay kami. Magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. By me down to san lubking pamaylas at kamatayan na king wanang tinape. Piraso ni. Binyene ka rin disipulos nat nga na. Kunan niya itikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan na may dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan king wanay kalis, pesa lamata anak at pinuri. Binyan ng kalis ka rin disipulos nat nga na. Kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ang kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Hami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kikatang kasalpantayanan. Inyang ngeni gaganakan mi mapamakalulungig pa ang kamatayan. At pamanyubli ng mebyen ng anak mo, darang miya kay ting tinapi ning biyeting kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan ning pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo.
ban sumuyo ke ka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong kamingan mo sulo-sulo. King katawan at daya ng Kristo, hindi puna na kami, anting metong ning banal, ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal kapulungan mong makalaganap, mabilo gayato. Ban mi ganap yo king lugod, kambenang Leo, ing kay kaming Santo Papa. I Florentino, ing kay kaming kaluguran Orsobispo. I Pasiano, inke kaming obispo emerito, deng sablang pari, at lalong-lalo na ing mabilog mong pamilya, ketiking parokya ng Apong Monica, kaniting ke kaming mumunan diling Aldo, ning ke kaming nobenaryo. Ganakan mula naman po, oig pa. Ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, at atsyo na siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sa belang apostoles at santos. At tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanan ning panahon. Pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang maypayan tutu, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alan angga, abiyabetangin ning maus king igpatapong at tsubanwa. Ikabos mo kami o ginoging sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon be. Bangking kasaupanin kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas alang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Habang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
Ginuming Yesu Kristo, at sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babi ako kaya kayo. Emo sana babalik na din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mi kasalpantayanan na ning kaya kang banal a kapulungan, at pamayapan met bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alanangga, ing kapayapan na puning ginuyang mantabe, kaya kayo ngan. At wantala po ngayon rin kasiping tamo, king lugod at kapayapaan na pong Kristo. Kapayapan, kaya kayo nga po, kalugurang kapatid nyo, ing kordero ng Diyos, ing korderong milalakoging kasalanan na ninyato. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap, king kayang banal ako munyon. Itamungan, Gino, mananasana king pamananggap tamo, kaniting katawan at daya ng Kristo isa't sad na katasana. Hanggang aking biye alananggo. Katawan ng Kristo. Dali naman ning kamatayan, anong nugi na pusda ko ding kalaban, dintang kaan ako yang tinimawa, danum ka king puso ko kakawa. Yang
kasiran. Ami lulumod king kekang alipa. Gamat mong man, ilang kekang inadyan. Aku'y sikat na dayat malan. Walang kapupusan, rakang pulyan, di kang putaku, ating batu, kang bilang. King pinandit man, ning kalipitan, ami kapwanangan king karalumduman. Siwala mo, yaing ka na kong dimnam, at binye pagkalulumuan ka lang. Tulak ka, kaluguran inu. Uliling ako, yang pinwalo mo. Walang kapupusan, rakang pulyan, ikang putaku, aking batu, ang bilang. Tutulak ka, kaluguran inu. Uliling ako, yang pinwalo mo. Walang kapupusan, rakang pulyan, ikang putaku, aking batu, ang bilang. Tutulak ka, kaluguran inu. Bayo po yung tauling panalangin at bendisyon. Gusto niyo pong pasalamatan tala paring kapatid tamo, amidawon, kaniting mumunan diling aldoning kaya katamo pong nubinaryo, king kaya katang kaluguran, patulunan, ihapong Monica. Then kaya katapong love offerers, king pamanimuna, daring king CPC da po rin king San Carlos, palakpakan tala na po, dakala salamat. Deng CPC na po rin king Santo Rosario, makanyan mo naman po. And of course, din kay katang kapatid, Ladies of Charity. Thank you very much po. Of course, bukas naman, king Kaduang Aldoning kay katang nobinaryo, din pong magdaon king Banalamisa, yapinting CPC Balas, kay ni king Parian Norte, ding Legion of Mary, ang popapuring Amari et Servire Coral. Ne po, ila puring makatoka para king Kaduang Aldoning kaya katang nobinaryo. Kaya kay pong tinagon kaniting mumunan dili ning kaya katamong misang nobinaryo, dakala-dakal pong salamat. May kita pong pasibayo bukas. Talakad tana po. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king kapamilatanan niting sakramentong tinggap mi, miyayagom kami kang Kristo, panigapumi king mipnong kapakumbaban, ing miwangis kami sanang lalo kaya keti king yato, at mga intulid kaming miyagom, alang kapupusan kaya karin king banwa.
iti aduan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingginu yang mantabe, kaya kayungan. At bendisyonan na kayo po ngayon ning may pahinginong Diyos ning igpa anak, Espiritu Santo. May tanangan po king kapayapan, may daw na yung banal ang misa. Benging Diyos po at nakalasalamat,